بازار پارێزگا دووکێش بێکاریەت پڕن. نەبوونا دامەزراندن و دەلیڤێنکاری و پرۆژeyên weberhênanê rêja hejariyê bilind kiriye û xelek neçar kiriye mal û halên xwe bifirûşin û bû dervey welatî birevin. Hikûmet jî bêdeng û bêhelwîst e û dixeweka kîr daye. Xwedê ya şûlî binêranîne, şûl bez bû Tirka û Îran û Ereboyê hey. Em çîne şûlî 10,000 rojê spêdê hat to Maghreb. Yani şûl nema binêra. Yani nûke bêne min harate xoric dê çêvêrê noyeva xilas ez binêranê ve. Heske bilêrê 20 zarî şikem bes dilê mirtahe. Bes ege vêrê dilê mirtahe bez vêrê çi bikem Kurdistanê. Xwedê wekîle mij vê zarê eke zêdetir me hey. Ew jî qedem haqê rafê mesulê me sa hesêba me dê çend كافنا آخر مدل السورة كرانو ساكس جحيل فقير كرتانو كانو يعني شو خدي قبل كده أس بده كم حطوا مغرب شو كم 10,000 أس نو كان شخصك هذا شو كم بخارج روج بروجه باجری شد بم گنجن برافدار و یالاتی دچن و حکومت نزانوستیه چه یعنی بس یا پیکولا اینا نواد کرد با کردستان ای بابا اگر تا اینا ما اگر کار نبود بکرد اگر شد نب اگر خدا نکرد بش راست بجاره که ایده پیکولا چونه کردن یعنی نه تا سخت که اگر دویچنه یعنی دام پیدان جینا کردن بس یاتهتن او گنجی چول الحديدية بيلاروسيا ما ينجل جايك عاصمة يا زفرين تبع بش راس با او گنجي چوي وريك نبوي او بيتا في كردستان بده هر چی تبع اف سالا دا 12,000 کش پارێزگا دووکê berevder ve welatî çûyne û ev ji mare berdewam zêdebûnê da ye. Çalakvanek jî dibêjit elşîna ku hikûmeta herêmê destêxwebdanî te serbirînê û egerên koçkirinê çareser ket ber û vajîînana termên qurbaniya bi xwedkete şanazî. دیاردا اوا پیلا مازن یا کوشکرنی یا بخزان و یعنی انجام و اگر سرکی بهیوی بونه حکومت هرمی دا سالات ما هرمی پراسی من ندید کو رنگ ودانه که جدی سروان کار اگر بکت کو ایدیوان اگر بنبر بکت و چاره سر بکت اوید بنه اگر کوشکرنی چه بیکاریت چه ندام ازراندنه چه هجاریه یا هر سبب که کو گندالی امید بیجین کو رقم یک بو سبب وان همی درد سریان پارێزگا دووکێ سەرپش کرد سەر هەمی پارێزگە هێدیەت هەرێما کوردستانê العێراقê jî ku heta heyva 11 me nêzîkî 38,000 kes hebûn li herêma Kurdistanê koç kirîn teqrîben sê kawan yani eger bêjin 12,000 ji parêzgeha Duhokê ne. Piştî sih salên hukûmraniya xwemalî hevwelatiyên herêma Kurdistanê welatê xwe bi cih têlin û qesta jiyaneka aram dikin. Ev jî hebûna gendaliyê û nedadperweriyê li herêma Kurdistanê selmînît. Ku layenên desthilatê destêxwedana ya serxêr û berên vî welatî û hevwelatî jê bê beherkirîne. Derencam jî bihêvîbûn û revîn bûye baştirîn bijarde. Amed Birîfkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Duhok.